Mwankera narua kuringana na riboti cia ikundi bia gutetera kioto kia muingi ni ati antu 23 ni bakuite kumania na maandamano jareja gwetithwa na mbere ni rutere rwa Azimio muthenya jwa rujo. Rutere rwa Azimio rutongeretwe ni Raila Odinga rugite rugetithia na mbere maandamano ja kairi wakagitaga ntuku Ithatu. Rutere rwa thirikari na rubakiuga guti maandamano jakathithika Kenya. Minister Wokaria Bwandene Kithure Kindiki akiuga maandamano jaza ni jawe nyangia kagitene ukauna kyo gikundi kia ngwataniro ya thenjeri bakindini ni kiuriti ya Kenya kugiana thiri na kuromba Rais Ruto na Raila Odinga kwaraniria na kugwatandra nikenda kweberia Kenya kinyamara giki kia maandamano jareo jaraja kuoneka jomba kwaragania nthiguru. Utuku bwana Rua Nteto chetu turikuria utwe maoni jaku egururia maandamano ja maoni jaku ni jareko egururia maandamano jaja Azimio haraniria na botu kukurukira namba SMS 40188 na kinya kiri mutandao wetu wa Facebook. Hamana Nteto ira nkureterete ni uria wachuaga giti kia ungavana kaunti ya Thaa Nithi kithurano ne kithiru ni wegitari mbiuki atio. Mubunge Kirimango shine kuga baria bakubanga maandamano babatere gwikirwa mpene na bwagwati mbaru banga bana Kawera bakiorota mpuru abure bakiuga ni wo ubanganagia maandamano Meru. Abodaboda egembe kurwa batigete kiri gutonyithwa kiri maandamano jareja bangiri Meru rojo mwanka njuma. Agwati mbaru bachukuru ya makutano ntere cha mara kuria thirikari kumionokia iteka ingwe. Beta wa MAUREEN KINYA na mwananetwa mathithio ntuku ya narua ni MAUREEN Kome. Mubiashara na musiasa uri nkuma na uria wachuaga giti kia ungavana kaunti ya Thaa Nithi kithurano kithiru ni wegitari mbiuki ateo. Mwiri jwa mbiuki jwithirirwe ngari ni awe mwekanone jwa barabara ntere chia Kanyombora kaunti ya Embu. Nkuruki mbiuki ni akuonekaga arathi onto burabu kuonania kuombeka koragitwe. Akari atongeria na achore ni bagwetete gitari ja mutonge eria urendete mono witi na mbere na ruruangirwa borithi nthikeri bakiurwa kuthithia na mpwe uchunkoni nikenda kumenya kaumo kagikukia mutongereria uju. Ni tureke bari gwiririte kaunti ya Thaa Nithi muthenya gwemthi are ni mubiashara uyu kwarite Felix Gitari Mbiuki na urankurukia rwagira giti kia gavana wa kaunti ya Thaa Nithi kiri kithurano ikuruku. Tuli Gitari Mbiuki Foundation ni tukuona inyo ingitethia mwananchi wa Thaa Nithi moso muntu akomba kutura viongozi maega tema siasa moka na muntu viongozi nyingi kanithani kwina viongozi ananginya control dips nikola na viongozi kogu riria muntu akaomba ukoro akimenya muntu marigatibani akaomba aombite gutotoro bwake na tukeranirie na ura ari deputy governor wake kagitaga kuba aromba giti kia governor wa kaunti ya Thaa Nithi bwana Gaicura lanchawa na akumotie wa meabo athire lakini mtu arira lancha umagaruka muntu murume no menyaga antu amuchiwa bakimenyaga nathi shughuli cia wira ciake. So akuthi atia choka ne mundirio kare yonekanire ithungitwe kathakani akanywe ni ara umakira cha witetie murathe kiongo na awete rukunyorwa kana njara. So niyo imakire muno Gaicura akitheria bwana Gitari Mbiuki arari muntu agutethia mugongo. Mbije Gitari imuntu urari na nkoro ya gutethia mugongo wetu Thaa Nithi na imbije imuntu urerutirite kurutira antu wira na tabiumia bithatu bithiru twarangagia noe akambira we acho arenda uchokia ciaca ciake muchie CI
chukegamba ng'ombe. Mujumbe wa Tharaka wa Ukambere Mheshimiwa Alex Burimuiro Orankuru kethiritwe ari mucore wa kubewa mututiki Felix Gitari Mbiuki gaya kuwa kuri muntu wa Tharaka Nithi ino kana kinya Kenya buregana watwika Gitari Mbiuki amubitire na Gitari Mbiuki ti mundu utinda aritie mainge ari ngwaci acha awande guru kana wa siasa atatura kinya kuringa muntu kana guciaca muntu kairi ndacoka akaeorganize nakajia kuga nionkenderera mirandi yakwa era ndendaga igwikenderea Tharaka Nithi gutethia antu betu so kinio na uzuri bona na muno ndinageba kinene muno igiku kirende nkuruki gitigite akari muno banteretie Tharaka na kithikiro kinene ano omwe wa Tharaka Nithi arendete gutethia antu betu ba Tharaka Nithi muno nawe kwegua nio ruti tukayukia twitwinde wanorare no me Tharaka Nithi gutwike akagwima ana betu nandu tigwitigia ikwboragite na choka kewe na bunduki njara na muntu muku utuma kuwa watirite gintu na ikarataje na kokara ko wandiguru bara bethiritwe bara thingati bake bagi siasa na kinya bara bangi na bobari to borio ni to bara bangi ndimo kuona kinya kagitakara kinyambela athunga siasa nchambe no na karitende na thirikari gitari nene sana na karara kwa national government acho ko ma wathungira ndene account na Machakos secretary kwa gitari nene muno na umete all the way from Tharaka Nithi asabu nyamwaka asabu community Kenya ari county yingi kwa kuona ni muntu araye muruti wira na muntu tare kwendera na muntu muthomu na muntu wenda uwezo bwa kuita bwa gutethia community. Mubunge wa Imenti Central Kirimango shine na ugete baria bakweza na mbeta kenda kugwata mbaru maandamano jaraja banganitwe ni Azimio babatere gwikirwa mpene ngushine nekirite kirore ati Kenya Kwanza niretete muchemanyo kiria bunge bonthe ba murengo Jojo na betikaniria gute mubunge ugetikiria maandamano gisigone kiawe konge na kugekundi kimwe kirege kugwata mbaru ngabana Kawira Mwangaza ne bethiritwe bakiorota mubunge mpuru abore bakiuganiwe ukurita mbecha na kumbithia maandamano meru gukurukira Peter Gatira umunya kenda gotigira ne akuangaratania thirikari ya ngabana ni mama Muthumuroki katutaririe agitakara muthenya ruju ngwatano ya Azimio irigiri kwithwa kithia maandamano na ndi atongirika thombe bachumiritie nikenda kumenio ntububu wa mbere mubungu wa Central Mwekire Magoshini uragwitwa ntububu budikutithika ntubara mothe bagwita mbecha nikenda maandamano ya thithika petho bakigwatwa ithuka roi antu betu tigeni kwairwa kila nkuromba William Ruto na ndiru na sponsor bongo ba maandamano nontu bara beta maandamano ne bakeya kuaga muntu okubare ogoro nontu nuya ntu bara barija kulingana ngugi muntu itire muthenya akare agwita kibarua kale kireta njewe kerara kwa sponsor bara bakuthira bareo bara bakamikishwa yuthiera nara yumite mitaene ne andiki marieto kwa uake anogoro kakagira magana yawe yaire nontu ngugi na atindite kulita iwe maandamano kugera maiga na ndi sponsor bara bakaura umenye maandamano ya kuthira kwa uniora nkaromba ne atiri please thirikari yetu itongere tu minister wetu wa interior kidole kindiki deal with the sponsors of maandamano bajairi ori atongire makanisa bagera mutongirio mugongo thwakerania Raila na gitumi nekyo giki pastor bakanisa Father Mueria, Bishop, whom I respect so much, and other church leaders, ondo moao, oma, muntu atumba kuthithia menya, kendo mwita bukarandi. Putumba kuga Ruto Raila bakari ndiguru, nontu nukuona Raila gating'anairwa. Igitara moi Raila arakung'anirwa. Akura kung'anirwa moi ona atumba gukara na mung'ang'ano amwethia Secretary General Kanu andi sobukia makiawe. Raila gutonya ora Kanu igitara kibake ibukuona thinera yejira guku kirindi kiorago 27 28 mwanka gwa twika muthiene Raila gaka ethwa co-president a prime minister thirikari nusu mukate igitara Uhuru Raila arari co-president ambeta kuthia maandamano na nyagu iswe yari president
atuika no mwanka Uhuru amwitikirie kenda thirikari yathika mwankari Raila gakora antu bang'ana ndamugege tike ng'ana antu betu bakanisa tigeni gwitaitira nkoma maromba ya twira nkoma kare maromba engawanai na kiboko amana pupu ajendene kaunti ya Meru atongire mwanya bakirotera Peter Munya ndu bakuwa ke bagitongire maandamano ko mheshimiwa Peter Munya ithira wena heshima ri nene muno kintu kia mbere kuthithia maandamano meri gutuonia ugo otio support utongeria bwa ngavana Kawira Mwangaza na otio chogwata mbaru utongeria bwa tongeria bangi ba Meru na ru atu kwenda okwira thinera i Nairobi waturetera Meru kethira no aero ngugi uraremwa gwita ngugi eku urathiuruka na ngigi buragania burathiuruka burugira chabuni burugira naomo kia muthia mbeca cia ngigi ireto ou tige ni gutumira Meru bwei wankwenda kwira Peter Gatira umunyoju batwe urari minister wa agriculture ndene ya Meru mbere wandamana ndene ya Meru town ugu igora nenkeri bilioni imwe ya mbeca cia mira ndene egembe natigania ambo twire mbeca ina cietire Munya turenda kwira uju rero ri thirikari rere rathirire regime ira yenu mirete ta Somali la thia imira ni gwita Somali regime ira yenu uti conference cheria ciekagwa thai conference cira tinde ndigathika chagua na uti kwariria jau rero regime yenu irera rio majani yate ariragua thai nkuwe ye kwarirua ke regime yenu utindo biariragua fertilizer ya ringiri mugwanja thai nirera mirangiri 3 kokwenda gutucokia ya warikairi bwana Munya ambubu boga mubungu atigani simpuru aburi omba kuthwa no kweja na mbeca na njire kwenda kuregera thirikari ya Kawira Mwangaza akenda Munya atwa gitike ngavana 2027 na inkwenda kwira mheshimiwa mpuru aburi urai muchore okwa mheshimiwa mpuru aburi uri umwe uri okubanga maandamano bwina Peter Munya otuko na etiga kubanga maandamano otuko rokire umara gwita kurira Rigathi Gachagua mpe na William Ruto mpe na nweje uri umwe ya party ya Munya ire kurara kubanga maandamano jaria mheshimiwa mukathe William Ruto atikwenda ende ugwe no choko kono ntubura bonana omba kuthithia igwita kwa area William Samoei Ruto uria ugwe uri nyumewe uria kiama kenope ugitonyete ndene ya UNDA na ugwe uri mwana Asimio tutwire na wa Asimio no mwana Asimio tuko muthenya okethirwo uri UNDA koguo kureta bakarua beja kuandamanira mwekuru utetumira maandamano guchwagite ya 2027 kiangavana wa Meru maandamano neja guswira mutano nyakwe Peter Gatira Munya gite 2027 uka na Munya bukienda kumwendia ni untu 2027 Meru na ndetu inokiri tigeni guturetera ndoa nkiripotera Weru TV mbechabuthuri murioki Uria utongeretie bodaboda Ntere Chegembe ni aritite mukana kiria bodaboda baria bagaitonyithia na maandamano jaria jerigeri gutongerwa ni Peter Gatira Munya kathetune ka Meru ntuku ya ruju na chokete arita mukana kiri Munya na njuri yawe na kumwira agaikia maandamano mawa ni untu akothurania bodaboda bete bakaandamana nja kwa Gatira na atongeria bangi ntuku egoro Munya na raugire maandamano jageta na mbere kuma ruju mwanka njuma tauni Kathomba cha Kirimara. Dennis Mugendi na ripoti hiji. Kondiria maandamano jangwataniro ya gisiasa ya Azimio jerigiri twe kuthithika ruju nthiguru ni ya Kenya yonthe Nteresia igembe kuri kumwe kuria uria ari minister urimi Peter Gatira Munya na atongeria bangi baugite bakaja tongeria kurio kujasasiria mushine maua na ndi nawe mukarikitio bonda cia igembe tawe Arun Karithi na asumiriti na kuga bateandamana bari yaitithia bonda na Munya na atongeria bau babogeria bakono nene batotore antu babikipiki toterende kubwithia maandamano tamwire thirire 2018 mweri wa Ithatu tagura mauta 85 shillings nao gwikinya mweri wa Muwanja 2022 turari tukiura mauta 163 Munya agutongeza atatuthiatira tura twandamano tumauta yo tukongelwa 95 mbati tundre tongelo only na 31 shillings irio tura twandamane Munya tutiandamana na nkwenda kuweka this clear ora kandamanithia antu betu na batu twatugurita ngwiro uyu oni na mndu mutongeri o bikibiki o andamanithia antu kwaku nkandamanithia bako nkuretere kwaku uturie kwina chairman yakwa ni chairman wa ODM akandamanithia antu ko ena right chionthe wo wito munoru ena right chionthe cha kwandamanithia antu lakini antu bako babikibiki
kukia kwitha munoru agatantu bako nguwe barita nguwe ruyo akibwithagia maandamano kwa wenga kama tantu babikibiki twandamane kwa wara nguwe na kwa we kwa akeya kuleta maandamano akileta maandamano nitamobilize my people twandamane kwa we makari nanko ndo mwira ati na heshima rio nthe imutongeria na ituwa imutongeria manto yanto babikibiki ekanthi bantu turi antu babikibiki tutiandamana na ria bukandamana bo distract ngweke ba mama bara bato yangu to akamata merigo bare kurita ngwero uyu makale na I will tell you the truth nkakama tanto barete kwa kumochie otomatere uyu enda nkwira bwana Munya maandamano na makarina babu mumpotelee mbali na makarina wareta maandamano twakoretera antu mwanka Mekindori nawe mporo ambori twakoretera no Mekindori nawe mporo bwana Munya wareta maandamano twakoretera antu betu muthara aunta michu wina merwado garime ng'ombe iji bariti gukirikana wa kiumia kithiru Munya na atongeria bangi bazimio ni barigiriwe ni boris batakinyiria maandamano mucine jo na ruju na ruba ugite no mwanka bajo kinye na kinya micine ingi ya kaunti ya Meru meta mangire tiontomburo ntontonkure ni maandamano ya bati kuendelea ntonyema petroli ene na matafadhali na batu nyito kweri bobo twere pole ndio ging'angi Dennis Mugendi, Weru TV, mucine o Maua, kaunti ya Meru. Ngwataniro ya atongeria bandini aja Kenya ni borite Rais Ruto gukaranthi na Raila Odinga kenda gukinyithia muthia maandamano jaraje thiritwe za kibanganwa kuregana na thirikari ya Kenya Kwanza pariuga maandamano jaja nizezanite na thara nene na winyangia na kinya pamwe ba Kenya gutauturo ntubure botibatere gwitikirwa gwita na mbere buru bwezite onde azimio batumirite maandamano ntuku Ithatu muthingatano kiumia giki bakiregana na gukurukwa kwa watho bwa gina amona kinya gwitia bonene kwa garama ya uturo. Anthony Kathenya ni ori na ripoti iji. Kagita kala ngwatanire ya azimio yele iditete maandamano makathi na mbere muthenyuaro mpaka muthenyu etano bande ya thirikari kunyirete maandamano mama matethithika atongeria badini mwanya mwanya ni beumiritie na kuria Rais William Ruto na mutongero azimio Raila Odinga gwikalande na kwalaniria. A dialogue must take place between the two parties. We are Kenyans. These parties that are talking about, once upon a time they were together. Sometimes in different parties, sometimes in the same party. They work together, they know one another. They are Kenyans, they are our leaders. None of them can divorce himself from the fact that we all look upon them, whether in the opposition or whether in the government right now, they are our leaders. We believe that peaceful dialogue is the most effective means of resolving any crisis, and it is through this channel that we can create lasting solutions and foster understanding among all Kenyans. Atongere baba kumakidini no mwanya mwanya abaligo betari gwikarande na gutongeria lwalelolo. As representatives of the Intelligence Council of Kenya, we have taken it upon ourselves to mediate between the two sides involved in the current impasse. Mweno ogune bauliti mutongeria wa ngwatanire ya azimio Raila Odinga kutejaniria maandamano mamuthenywaro. We humbly appeal for the immediate cessation of the intended demonstrations. We discussed among ourselves. After having consulted, we felt it is in the interest of the nation and the security of every Kenyan that this demonstration should be called off. Kulinga na tongere baba badini mwanya mwanya maandamano matithondeka uchumi na kethira makathi na mbele hali uchumi buretari ikathuka nkoroki bakithijaga na mbele na kwelithia thithine uchumi lele yote ya Kenya aki ende ni thinele inyiritie nde nyingi kumane na mauntu nkurani. If we are going to close down our economy for 3 days, that is just going to make things much more difficult for Kenyans. A lot of Kenyans are people who live on a day-to-day basis. That the economic crisis that is taking place in this country is not something which is happening to Kenya alone. It's a global phenomenon. Every country in the world is feeling this crisis. So, subject to climate, subject to the Ukraine war, that is debatable. Mweno gune bauliti Rais William Ruto gusilenjereja ukwamula Kenya kuma kithineno. Again, having said that, there is no justification that to leave Kenyans to suffer. We have to look for ways and means under which our people
who are already a lot of them below the poverty line should be looked after, and that actually their welfare should be looked after, and we find a way to get out of that. And we do believe that that can be resolved by sitting down together, discussing and finding out a way out. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Antony, Rangi wa Kathenya. Eta nambere na kurumira Nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na Nteto nkuruki. Ureigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor, Njorinchake Street, Meru Town. Turingerethi mungu kurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Nogochwa aria umba kuona furniture cia njeche kienande na cia gutigia ukamaka bibi bionthe ukabiwa na Victory Furniture Shop turi Greenwood City Mall mugaruna Nkobu Stage na turi aja ni onto bwaku turi na into kathumba byo kuma nthigurune ya Turkey, Brazil, Malaysia na China na magurija te kuinyeria mubuko jwaku turi na sofas, coffee tables, dining tables, bed and mattresses, duvets, carpets, wall units na bingi ya nkuruki turi na church podiums, decorative flowers, indoor na outdoor lightings mwanya na bionthe na discount ya 25%. Kugwata Nteto nkuruki riongera nduka yetu kuma Jumatatu mwanka njuma kwambiria thaa 3 cia rukiri mwanka thaa 12 ciogoro kana uturingire thimu gukurukira 0748 578516. Victory Furniture Shop for original, quality, classy and affordable furniture. Kamiti njene kubangania na OBCSCDE niyo Sub-County Director of Education Egembe South Sub-County nibo kugwata ogeni na litingugibenu bonthe kiri Education Day iriye bangiri ntuku ya Jumatano tariki 19 muri jojo mugwanja sukuru ne Christ the King Egembe Boys. Woroto jo ntuku ni to invest in people, prioritize education. Mugeni wa gitio akethirwa ali Honorable Ezekiel Machogu ule ni waziri wa kithomo wamwe na atongiria bangi ja waziri wa urimi Mithika Linturi, Elion Ndowalo ule ni waziri wa ICT na Mheshimiwa John Paul Mwirigi mubunge na patron yorongirwa kithomo gicigo mbunge kia Igembe South. Buinthe ni bugwati ugeni. Akariba majengo North Imenti ntuku ya narua ni baingite barabara ya gutonya mutindo kuonania kurega kunganirwa kwao ni kurita kwa uthondeki bwa barabara ya kwa Nthambe mwanka majengo barabara iria bakuga ibanogi ni thirikari gutinda kubagonera ngono cia Kamankura. Borithi ni bakinyire Antoni au na kugeratia gazi ni kenda kwaragania kirindi kira gikujiri ni muthumuruki ni akujirite maandamano jau. Mutejo narua akariba majengo ibashumiritie na kudhabethia maandamano na kuinga barabara nene ya Gitembene arakonekana kuna kuchanio katika ona askari barabara kwenda kuligiria maandamano jaja. Nekiraba kuwa barabara yao ni katika karaja itethithitwe Douglas Mutwa kumarinda majengo
Watu nogete njira yetu erinda kuma kwa Nthambi kuita moka kia Ntune njira we gukara miaka mingi tukairairwo tukirainarwa rojo na njira monka thai tutikuthithirwa tureria cibitari ya thiruni yetu ikanjilwa right but no monka thai ici utuba kuthithia tutenoka demonstration kwanza to kwanjeria monka njira yetu tutithire tutenoka na turera gavana wetu kawira mwanga national government yathi tu kuma igitare kireito na monka thai itakamilika itejawa igata saidi ingi ikaikona no turi umira saidi iko monkere charia na charia endelea esibitari ongerwa na yetu bado tutathirerwa yo itukuria government imbi gutubangira na monka thaici tuteturirwo roje njira na kaire na nyatu ngo tukunoga ati tukutetera njira ye turenda igitwa njira u nundu ni atigirirwo tuthithirwe yo mwanka iguru na aria nundu ni aterwe turenda tugitirwa yo na nyateri imunda mitaro itegwetereka. Hii barabara tunaongea kuhusu kila saa itengenezwe, lakini haijaweza kutengenezwa. The problem ni venye iko haiwezi endeka ama nini, na tunaomba kutengenezwa peke yake ili tuweze kufanya kazi na tuweze kusafiri vyema. Ni venye ni mvua na kila kitu imeharibu hapo, lakini tunaomba itengenezwe kwa serikali. Amna bubu baugite bageta na mbere kuja kuthwa barabara yetu tithe kithithwa MP ekonsal lakini akara yetu era ne kuthithwa lakini egukara ibadithiretie monka kila kitu ibadithiretie mano cionde cio yuri kuma barogoro monka bokaiti Itoma ikoba tumake MP wetu Rahim tungura na tutegere nkoro kino tubatu atugwita tukiumia gantu kona tumwiteketie monka thai atutete tukanjeria kunoga no to promise ile otwa itokinya monka ndeka chemuria. Kuna hasara imefanyika, wamemomoa hizi mabakarasa wenyewe. Si hata ukiangalia sasa hata wamechoma mabakarasa zingine hapa na kitanda na kiti. Na hiyo ni hasara sana kwa mtu mwenye biashara. Ngiripotera Weru TV bitamudhuri Muriuki. Aciari akari na kinyagwa atimbaru bacukuru ya makutano ntere cia maarane bakuromba onto bwampwe kuthithwa kurigiria cukuru uguchokwa miari nyuma yayo gutigaria aritwa 60 na baire akinyuma ya aritwa 360 baria bari kukuririkana aciari baria baingi baritete ana bao cukuru ne ukumania na wagi bwa roje buria buratumaga ana bao bageta gutaroje murone jwa mara. Aciari atori na endi wega bacukuria primary ya makutano baurite rwangirwa kithomo ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kuthungira na kugiria cukuru yawe tiari mangeria na kura yani buba baithomo bonde ibaye makutano boye bonde tore kaituguriukie cukuru mwalimu twarete mwalimu mwande ndivanzi mwalimu mwamono na ongigunigite njara ona ari andika na njara ya kimotho ore no nthuku na wena na gombo gutinda ndona kono tibungi mwalimu tumucogia ngatho na njara ibwe na mpwe ende ndoramba thirikari yetu TSC baturetere arimo na kenda na betu bomba kuthoma bwega tukenda thirikari tutumire arimo bakira ba thirikari baba gatenderia cukuru ni kenda na betu ona baba emeji bacoka cukuru ni kenda tukenera kuringana na aciari baba bariuga cukuru ino erere mwankanie tire arimo bonthe bathire baratigwa arimo bathatu kiri cukuru ino ndani ya cukuru yetu makutano primary twena arimo bathatu ba thirikari arimo bakwera barombe transfer bari macukuru bathi makaunti mao arimo batwaina ba kaunti cia kuraja baromba transfer bari kaunti ciao no tio tutatuika bakureterwo arimo betu mathomo magwite mono cukuru yetu na arimo bathatu batio bakuthomithia kuma grade 1 mwanga grade 6 na barotha bwere na betuka tukuromba thirikari turetere arimo iria ana bamwe bakirwa junior no ntugutena junior babange ana baba atigirwa kugatuika batekuona arimo bakwigana riu atuika kidomo ni kingi ana thirikari areta mwarimu erireta mwarimu omwe nkinya riu ajiari bakegwa batena appetite ya gucokia ana baku na babange ana baremera meji no ntubatena arimo bakubathomithia bariuga kengi kira giatima cukuru yao yenda kuthira iwagia bwaroje araba kuga aritwa baumaga kira chini na kuthi gutaroje kiri muro wa marora nu uri akube mwana kaomba gwituka ati agwatuika mwana arima kirathini akathimara gutaroje na ikenda omba kurugerwa kana bomba kunya roje ru onto bonge nabu ana beto twaina ana cukuru bainge mono no kuma gwendera cyo atwekire cukuru etena arimo
cukuru etukora smoothly ana no bathira gutaroje aciari baingi muno bainyereka barutana ba cukuru bamwe baira kabari yange bange baira makambani na bange ntakani nugo tueka ati baba tiomba kuona nabo bakinyereka o mathina mu mangi ntamu kwa tukiwa maruji ogwe ni mwana thieto taru ya mara roiro ruyu mwana akabarati athongia ruyu atiye kuthambira uyu mwana gatwata kwa utiona toka kundwa ruyu yake rwa cukuru peke yake to kwa aciari baka mataro na migongo kama kawaida boto amenyete undu amenyetiyo eno ndo buto aciari to tie ruyu tie nwambi tie to amenyanire naru tie to akamata na migongo rwa cukuru ito ngai na tethie anene betu barithire batucio rwa cukuru peke yake bakunda rwa ruyu cukuru bai tie bungi ni ngomba kuga wagiabo arimo na nkinya roje kora temachiari baraba inge baomba kuruta na kere cukuru na komitiga ere na 60 na baire yake kuma kere ana 360 kere kagita gakube ende ana twena bontora ni bainge mono no cukuru etena ana igotueka ati mujeri olana mwana wakwate korwa maboyaga mwana wakwate gwetoka ugacenjia mwana akari ende ona ni agware ne nkugwa mbinyerekete muno na nkugwa tambo mugocenjia wakwa gwatuka tote kuongerwa arimo cukuru kagita kara arimo ba macukuru maumange ajiari ne bakwinyereka muno kuri ambesa nonto akwandika arimo bapitie na thirikari ku kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi ndokona atori banje mwentere cha KK ward ni akira ngondu igembe central ni bojuri ne kithikiro na nobetete na mbere gutirimana nja kwa muthaka omwe na rietwa mutethia uria kagitene gaka okuoria ngurario kumania na kwithukirwa ni antu bate kumenyekana na gutigwa muntangi na tuchio mutethia netete na mbere kwa mukiro tethio sibitarine ya Maua Methodist garama yawe ya sibitari na ndege kinyankuruki ya 300,000 Twawate ripoti kuri Thaa 3:30 turerwa mutethia autemangwa mutuati aumite kuikete mutuati aumite kugura ndawa cia mwekuru aitwe ni ritho ni ana ndebirwa ndingira thimu aroko kinyuta mani ndamuthi thina ekaria kuramba thimu andingira irambira kona thina atemangwa na nderi njuchi ni mbamba kuyanka mokole thina ne irende tokuruthiri na thina yonthe umara twera ambaba kumami karabatine amba bombero mumtanga bakikisa bamumtanga mwanka mara yombotura na mumtenya kimindu gya kyongwe murungu omutetheri gatwe gitatonga nkoro ugwati bu muthaka ujo kumenyekana ta mutethia agwatire ntura aya amutuate athiete gututira mwekuru wake endi bu mutigite no agitutagira uturo obwake cibitari ya Methodist ya Maua walirani o family yake ikiriro gake rigane ni to mugai bokareke ni kana kauka ora cibitari baba te binyena byomba inyoto tethia na byo mugai au cibitari ito ibonda boromba ito mugai kiriro kira abakurira akire muntu gwothe uragomba kwithirwa aya no tethio kinyabona aumere atetheria family no nekenda abathina mbere na kuira cibitari no ntiba gwetwa mbele ya chiringi nkoroki ya 300,000 irabo bongo batameona antu bawendi bubweya bututethie nontu tiwa isi untu bontu bubukeya ethera kwibiare abyo bate tutura chibia kure antu kubikathira turwa mbili no kayendelete kuongerera kana ni kinyithetie 300,000 na mutethio thai teka nya komba inya weta ende murungu na butethio na buringithia ara bure bwenthe bututethio mutethio mbe kwa no tethio ume cibitari biru rato yetu rwa mbia cia 300,000 icho to yetu cibitari Maua Methodist biru ke family yetu tutumia fondi iketo mtu buromba antu bawendo bubwega bumbe tutetherie tukombe gukilia mbiru ukenda aomba ikuma cibitari musiari wangu atona kinya nombi mundu ipoint ithano na cio ndi kinya kende ni kyo kwa kena ki atona kinya byo mukura cibitari ende na ngwira kawira mwangasi tutonere mwana uyu etu atora cibitari na kinya ndani kele ito kato kwira ito murungu nako tuthingithia nkoro na guore we ito tethia mwana uyu etu to mpesa ikenda tukenda komba kwebela cibitari ito no asoke kinya dia kinya kionje kinya to mwana ito ni boto kwira u kiyogu family no ne kuromba kioto okia mwana wao mutethia kithingatirwe na kumenyekana baba mwenyangirie ibare kuona bayochirwe matagaria nitukuria antu ba usalama
nontu nibu burite kabisa bukethira usalama bute kuendelea bwa nontu ntona ringi kukarito umuntu aitira kinya nture ne ati kumenyo rindi no kuoro wa kinya na nchu no kuoro wa kinya na maiya na nontu bu kabuyite te buratuire kuo nto bau baba thithire gitendo ki kenda tubafuatiliwa mokono seria no yo serikali no ntone yo muraya kenda tuona nto bau tuona kioto kia mwana yo wetu urito kuromba kinya bututhiatilire nontu amba bara batutemangire mwana no muntanga tutubamenya buthiatilire kenda mwana yo amba kuona kioto kiawe nontu nathukangirwe na arathiru inyinye mwere atumba witethie ringi arareka tukuromba kinya tucokere twethire twi mwana kinya imoyo wake nontu tebu inyomba witethia kumanterja KK Gembe Central Betan Class Chabari. Antu baria baturaga na mawathe kuma gicigo bunge kia Igembe Central ni batirimene kienine kia maili Ithatu gochwa timu irekethirwe kirungamira kirinkindano ya gicigo bionthe akiri michetho ire irigiri kuthithikira kienine gia Kinoru tariki 28 cia mweri uju. Marion Karugi no karimu chemanio neju. Rwiro rwantuba mawathe matinda ya usindana misetho mwanya yara kubwithikite kiane kia maili Ithatu ya giciombunge kia Igembe Central utara baraba karungamira giciombunge kiri matinda ya ntuba mawathe yara kethwa yari tariki 28 kianine kia Kinoru mutindwa yarungamiri ni thirikari ya kaunti ya Meru batongeretwe ni mwerekeri wa mawathe gicione bunge kiri Njina Kamengele ni basoketie nkatho no ntuba kwewa kanya ya ntubangi kinya bo kuonania wabira murungu abatharimete nabio asiari baba ingi bareketi kuithana bo kumenyana bo bomba kwitha bena talent mwanya lakini ntukweru are nonto Meru County are tukinyethetie tukilwelie kirotero eto MCA to wakira ngondu MCA wa Njia na MCA wa Kangeta na MCA wa Thiroroyene amwe na wa Igembe East bondi bareketie kuto promote ntukweru are kenda tutumba turiana beto bomba kwitha bena masindano mwanya nkiromba rere kwa wand MCAs bato support kuma wandi kedrese data non to tuonera to sethe sub county yondere jumla non to tathithetie practice pa wand bono turingi tutona ndene ya eneo yetu non to bwana ibo to wiritwe non to tuona asa indire nginjetia ni enjoyment lakini rwayo tukinyilo amusi ana bena talent mianya kweba kuiria kweba kuthungutha mucerecero kweba wikia matumo to batorieni bayo bawate talanta cio na baikumerie buo twande kinya to bakiura ciana baingilo kinya nyumba nikenda bakaritwa nyumba yu ikenda bakamena utetheka ngabana eto na bindi na baotwe aina nyonto cineria cio onge kinya le mafu ya ba itoriete miaka mindiri na tutatura kianine tukira watu ina misetho lakini ria mama rejera arauire na bonde ni omwe na kire bara bombete osinda misetho neje ambeto Ezekiel Mnene na ini baire namba 1 ke gundi geto kya mone musetho yako masuka onto ya oni ndre Sofia mpire maanda namba 1 nte wisinko muntu ngasindra ende oni biranda wererwe muno ikona buranto bamatokete bene nyasuma koi bene nyawirosea nangara bana beto iboya baetariria thina nkabo bakolokira ni batumitero mbakiri thirikari ya kaunti ya Meru kwithero bakibangirwa ntukuyo ya misetho mwaka nikenda bombo kuriye wabio orira aciari barabati nana ya baba korwa ubatura cia werune nikenda bombo tethuka tukiara si ukweli tukulukira challenges nyingi ana bau ni bathulumairwa lakini tuka support nonto atongoria betu ibatuikaira njeki inare ana betu bona mateso na umathakene ibatu support mwanka tueta court tinya mpara yongo bauririe bia kuria bia baria titho twina thina no babia kuria boyele ruarete goya ntuku area sport kana area misetho nithiro area ntuku ya seto thirikari eturai o tiru are yake okia kwethira wanora merete na mwana mucie ndaromba rere otorio monoku na kinya mwethira kwena muntu munene na kwena barabombo mo support mucie kinyabo ibatikise muntu wotora kienine George Kebiti ni ward administrator wa Kirangondu na kinya ndo aba kuona michetho iba kuweru iba kuri na Nteto ira twire no ntu itireni ikaria kaitendelea na kwetu lakini no ntu bwa support ira baini okumakinga bana wetu na kimichetho ra betete kubwithia Kinoru iba wiritwe no ntu bena that support reportera Weru TV kiani kia maili Ithatu Igembe Central mbeta wa Marion Karugi wa Kinywa. Kaunti ya Meru ikathithia michetho ya 10 ya makaunti nio
Kenya Inter-County Sports and Cultural Association kwambiriria tariki 10 cia mweri twitite haria kaunti 40 barikithitie gukinya michetho neezi ntuku ya narua kamiti ya uthuraniri bwa michetho ezi ni bariungite kaunti ya Meru kuthuja na gutegera ubangania bwa kaunti ya Meru kiri michetho iji. Michetho ya mukondo jwa 10 ya Aritingogeba County niyo Kenya Inter-County and Cultural Association ikathithika kaunti ya Meru mweri twitite jwa 8. Kikosi ka games ni games ira chipu ni vuvu county chothe cha Kenya County 47 ki michetho ya Aritingogeba counties. Muthenya jwa narua kamiti ere kuthuranira michetho eje ne riungite kaunti ya Meru kurikithia bo haria baugite michetho eje ne akureta kaunti amwe. Having many counties coming on board to participate as time goes by. In Kisumu County, we were able to manage 33 counties who participated in Kisumu County, and I'm so happy that now 40 counties are going to participate in Meru County. I'm looking forward to have all the 47 counties participating in Kikoska, because for one, this is a game that brings county together. It also motivates the staffs. It also makes staffs network. It makes us learn what is done in Meru that is not done in Kisumu, what is done in Kisii that is not done in Kisumu. So it is a platform whereby I want to appeal all our governors to allow their staffs to participate so that all of us are able to enjoy what others have been enjoying before they joined. Antone bore tuwe bachumirie kwa wingi kukujira michetho eje. Na ruari ukurintukwendene sana ke gavana wetu wa Meru Bishop Kawira Mwangaza kuomba kunenkerwa mantu kana utongeria wa Kikoska mwaka yumo tukwambiria kuma this time kenda aomba kwithira ailinda wa county chonde 47 na inkwira atuba Meru betere tariki 2026 bature na wingi be bone michetho ira twine 47 counties ira baure ndipo tikeja nabo abiashara Meru ne bore tuwe kujukia kanya gaka gukiria biashara ciao na atuba biashara ba Meru abwire yukini kanya ka kenda bomba ku invest na mauntiri ya meya bomba ku invest na biakura bibiega kenda tumba kona ritani manto ya atuma Meru county ukire sana ona ikona kwena games yetu tuketha twena ageni baba inge sana kuma the 47 counties na ndina maici injire mwega tune ile aturetera biashara nyingi muno Meru yetu ndiko winkwenda kuria antu bara bena restaurants ciao batarise kabisa jonto tuketha twena ageni nkurukie 10,000 na turenda peza bethire guntu kuthongi kenda inya batu twikumanya Meru baita bakaugora bethire Meru gukari ithero nibo tayari kuma tariki 19 mwaka tariki 27 jonto biashara ekethirwa ikurite muno. Nkatho cha mwanya ikugwatanira na bautwikire Nteto chetu cheru Ithatu tuchemanie rojo rukire ndene mubango jwa kugukianga kwendera utuko bubwega mbeta MAUREEN Kinya mwana neto mathithe MAUREEN Kome.